ngasi numida waram phong khiba tongan tongan ba manipuri sifong singdigi amasum thokiba thawdo wathok singdigi maru obi I paw sing khonga charaga manipur top channel gi makedigi mayam da share tawzigi hanbada hekta bada ngakada paw ma hana mayam da thamjagi India gi ahan ba COVID-19 patient amuk hana test tawbada positive oire India gi ahan bi COVID-19 patient oikiba medico nupi test tawbada amuk hana positive oire ma RT-PCR positive oibini antigen di negative ni mahak layong lairi haina Thrissur District Medical Officer Dr. KJ Rinna News Agency PTI da hairakre mahak sample test tawre mahak New Delhi da study tawna satnabagi sem sabani madudagi RT-PCR result positive oina tholakpani haina mahakna News Agency da hai nupi haujuk mayum da lay adubu mahak okay oire haina doctor na agency da hai January kuntra English ingani kunda third year medical student asi Wuhan University digi test tawbada COVID-19 positive oikibi asina maakna semester holiday gi mayumda halakpa nomagi matungda India gi ahan bi COVID-19 positive oikibini sayol ahumlom Thrissur Medical College Hospital layeng laga test tawbada negative anirak oibadagi laisat asina nabadagi phare haiba khanglaba matungda February gi kun English ingani ga kunda research tawkibini hainasu pausna phongdorakli atopa paw manamu more dagi thokadaba amadi sanglakpa gari sing police na akan mamongda sek tawba hokre Tengnopal District Police ki SPTS Vikramjit ki miyeng makhada more police na more dagi thokigadaba amasum Imphal dagi more da sanglakpa gari sing sek tawba hana dagi hena kangkhatkre COVID-19 maram oiduna Indo-Myanmar thingjilabasu huran nolada Myanmar rom dagi aina yadaba posai kya more dagi Imphal lomda DI tata amasum ben gari da port hablaga purak pra haiduna sek tawbagi thabak akan mamongda haujuk sathari Imphal gi more sanglakpa gari sing numidang athengba phawba more lambigi ima kondong lairembigi khubam singkim village police check post more sanglakpa gari sing ngairaga check tobgi thapak lepa laitana sathari sohari atopa pawama namo Jenims ta anabigi sebari singi laifam semkat pa hokre awat pa nurse amasum attendant launaba mari leinaba thabak sing paikhatkre Manipur da lairiba tuan ba hospital sing amadi COVID care center sing da COVID na naduna layeng bagi thabak sathariba miyoi singbu masa gi yumgi miyoi sing na seva tawbagi thabak sathaba yaroi haina Manipur lainga ko order ama thokibadagi Porompat lairiba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Jenims ki oinadi anaba singi sebari singi laifam sembat sagat bagi thabak haujuk paikhat pa hore hairi Wapam asing asi Jenims ki medical superintendent oina thaupuriba professor Lokeshwarna pauksi esig wari sanaba matamda phongdokhibani MS Lokeshwarna makhatana phongdorakhibani Manipur lengana Jenims hospital layengduna lairiba anaba sing masa gi yumgi miyoi sing amadi mari mata sing sebari oihanba yaroi haiba order adu ngakna hospital asida satpa hore anaba sing da masa gi yumgi miyoi sing amatana seba tawhandre hospital asigi nurse amadi attendant sing na asoba thodang lauduna anaba sing gi seba tawbagi thapak sathari adubo tangai phadana anaba sing gi imung munungi miyoi hospital campus manungda lahenduna matam gi paw fawnaduna ana layengbi lamda khumang soksinanaba thabak paikhale masigi damakta Jenims ki OPD nakanda sebari sing lainaba set ama hujuk semgat pa hore athubada sayolama gi manungda loisilagane masi hek loiba matamna sebari sing mafam adura laihalaga Jenims ta layeng diba anaba sing aduna matam gi layeng bada sanglakpa hidak langthak amadi atai polam sing adu sebari kangbuga paw fawnaduna phangana ba thabak paikhalagani haina supali atopa paw manamo Samugandagi masi huranba miyoy ama Chuchampur police na faraba matungna Assam police ta sinakre Assam gi Kaziranga National Park ta lairiba Samuganda sing huralaba matungda hatolaga masi lautolaga lalonbagi thabak sathabada sinaba miyoy ama Chuchampur police amadi Assam gi Wagad police station gi kangbuna hokhiba July 13 da Chuchampur gi faraba matungda Wagad police station gi miyoy singda khushina kresu hari Faraba miyoi sigi maming Mr. Gauksin bi khamkho pau se kuntra ga mga kawi laifam Chuchampur district ki Gangpimun village tagini hairiba mipa si Chuchampur da laire habigi pau sapsana phangmadagi Assam gi Golaghat district ki SP Dr. Robin Kumar ki police team amaga Chuchampur police ki OC Inspector N
ꯊꯥꯡꯖꯃꯨꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯃꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏ 18ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ 18ꯗ ꯋꯥꯀꯥꯒꯥꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 113 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 10ꯗꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 113 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 38 ꯁꯨꯔꯕ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯔꯦꯄꯔ KTS ꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯔꯦꯄꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯁꯛꯀꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ KTS ꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯀꯥꯒꯣꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯏꯀꯥꯟ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ 64ꯔꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 38 ꯁꯨꯔꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯔꯦꯄꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯤꯍꯤꯀꯜ ꯉꯥꯏꯐꯝꯗ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯔꯥꯛꯇ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 89 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯏꯔꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 89 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯩꯅ ꯋꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯁꯤꯔꯤꯌꯥ ꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯜ ꯍꯨꯁꯦꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯖꯦꯀꯤ ꯆꯥꯟ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯣꯡꯀꯣꯡꯗ ꯕꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯂꯤꯋꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯖꯦꯀꯤ ꯆꯥꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯆꯩꯅꯥ CPCꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯥꯟ 63ꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ CPC ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯖ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯟꯁꯥꯏꯗꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯤꯟꯄꯤꯡꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯤ-ꯅꯣꯠ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯤꯝꯄꯣꯁꯤꯌꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯟ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ CPCꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ-ꯔꯟ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇ ꯄꯦꯔꯥꯁꯨꯠ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯐꯤꯠ 15,000 ꯋꯥꯡꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯀꯦꯂꯤꯐꯣꯔꯅꯤꯌꯥꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯦꯔꯥꯁꯨꯠ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯐꯤꯠ 15,000 ꯋꯥꯡꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯆꯣꯡꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯠ ꯑꯜꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯣ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯦꯔꯥꯁꯨꯠ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯛꯂꯒ ꯌꯨꯝꯊꯛ ꯑꯃꯗ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯣꯛꯍꯧꯗꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯍꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ 133 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤ 12 ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ 939 ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15 ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3,963 ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,893 ꯅꯧꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 23 ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ 939 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ 68,913 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ 165, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ 137, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ 18, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗ 40, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ 9, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ 110, ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ 93, ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ 69, ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ 12, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗ 3, ꯐꯦꯔꯖꯣꯜꯗ 1, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ 13, ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗ 3, ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ 23 ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ 13 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ 5, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯒꯤ 3, ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗꯒꯤ 4, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ 2, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ 1, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ 1, ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ 1 ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ 1ꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,907 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅ 63,902ꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ
एक्टिव केस 3,773 लेरी ngasi फावबदा मियोय लाख 9,9,793 वैक्सीन कापथोक्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा दोस्ता लाख 3,9,793 अमदि अनिसुबा दोस्ता 9,905 150 कापथोक्रे अमरोमदा मेडिकल डायरेक्टोरेट की फंगबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इना ngarang COVID-19 मरम ओइरगा लेखिद्रबा मियोय 15 कोविड वैक्सीन कापत्रिबा मियोय ngaktani हाइना सुफुंगदोरकली लोसिलोपोइना मैमना तेंतकना थमजरमगे कोविड तगी ngaktoknaba आइखोय इसा इसाना थौदांग लौमिनरसी करम श्याम लंगथबाल केंद्र की मनुंग सनबा कवा असेम लेकाय कम्युनिटी हॉल सथकिबा मास वैक्सीनेशन येंगसिंख्रे ngasi कवा असेम लेकाय की कम्युनिटी हॉल द वार्ड असिदा लेरिबा मिपुंग खुदिमक सादा सामा कोविड वैक्सीन कापगी नुंगाइबा अमदि पौनिंग थौगत पोइन एमएलए करम श्यामना क्लब की थमिसिंगदा लुपा 10,000 खुसिनखी एमएलए ना हाई कोविड मरम ओइदुना केंद्र सिगी मियाम सुफम नोफम खंगदना वाना लेरी मरा असिदा लाइना लाइसद असिदगी ngaktoknaba हाइदुना लाइंगाकना लॉकडाउन कर्फ्यू लौथोखिबदगी अमुक हेना मियामदा अवाबा पीरी मसिदगी खरा मखैदा ओइरबसु सफानबा हाइदुना आइगी वॉलंटियर सिंगना मियामदा साना थनबा पोलमसिंग येंथोकपदा आइबु नुसिदबा मिसिंगना पोलमसिंग अदु हाइदोक्तुना मंगहनबा यामना लेबाक मसा तादबगी थवोंगनि हाइदोक्तुना मंगहनबगी मुहुत्ता कनागुम्बा अमदा पिथोकलमलबदि अदुकी मतिक हरावरमगदबनि थवोंग असि चखोतबगी थवोंगनि सुहाइखि अमसुम म्याम ngasi goinadi matang ase lusinjarage amasum pathoksagibu soikibu lankibu yaursi म्याम ngakpigani anabo ipausing leragadi म्याम update pijaraki haina thamjare. Thank you.